Svjetska turistička organizacija je prošle godine organizovala konkurs za najljepša sela svijeta. Crna Gora je konkurisala, tako da kažem, sa Godinjem i sa Gornjom Lastvom i imamo sreću, iako nismo izabrani kao najljepše selo, ali dva sela, oba koja su konkurisala iz Crne Gore, su izabrana sa selom sa velikim potencijalom. Ali samim tim što je selo zaštićeno kao kulturno dobro i što se otvorila takva jedna šansa, ja prosto vjerujem da u budućnosti mogu da se dešavaju neke stvari koje će doprinijeti da se ova arhitektura i čitava ova priča valorizuje i da se stvarno napravi nešto što već postoji, recimo u Hrvatskoj. Znači, postoje sela koja su itekako očuvala svoju arhitekturu i takav brend napravili od toga da je to prosto fascinantno. I upoređujući to, mi to imamo. Ali moramo svi nekako zajedno da poradimo. Mislili smo da je selo napušteno, ali definitivno nije skroz napušteno, je li tako? Ima nekih 60 kuća, tako je. Od čega u 10 kuća ljudi borave ljeti. Uglavnom ljeti. Evo možeš ti Miško da nastaviš. Pa to je to, uglavnom su to vikend kuće, kuće za odmor i sad ima tu nekoliko porodica koji smo svi iz porodice Lajković i gdje negdje vidimo svoju šansu ovdje da se bavimo tim nekim porodičnim poslom. Uglavnom je to ta proizvodnja vina, naša tradicija duga, sad to u kombinaciji sa turizmom može da obezbedi, da kažem, jednu onako finu perspektivu, barem eto jednu platu za člana u porodici koji se time dominantno bavi, kao što sam ja u našoj porodici, i naravno šansu da kroz investicije svake godine tu proizvodnju povećavamo. Tako da ne zadržavamo se na količini i ne zadovoljavamo se kvalitetom koji je već dobar, ali gledamo da tu proizvodnju onako i racionalizujemo i uvećavamo i uopšte tu uslugu koja je turistička usluga učinimo dostupnim što većem broju ljudi ili bar informaciju o tome, a samim tim će onda oni, nadamo se, poželjeti da dođu i da sve to probaju. Paralelno se radi na toj saradnji sa agencijama, uglavnom su to lokalne agencije, ali postoje i neke evropske, koje nam tu dovode i veće grupe. Naši kapaciteti su tu do nekih 20 osoba, istovremeno koji mogu da sjede za stolom, piju vino i jedu tu hranu koju im poslužimo. I mislim da za sad i nema većeg prostora za više osoba, ali eto, gledamo da to obslužujemo mi koji smo iz porodice i samim tim damo tome jedan onako pečat da ljudi budu ugošćeni kao i što jesu od nas kao domaćina u našem domu. Koliko je stara ova vaša kuća? Pa dio koji u kome je vinarija, to je ovaj podrumski dio kuće, je jako star i neka je ta teorija da je pripadalo tom nekadašnjem dvoru Balšića. Ovo je znači odmah preko puta vaše kuće je dvor Balšića iz 15. vijeka, tako? Tako je. Negdje je zabilježeno da je početkom 15. vijeka Elena Balšić sa svojim sinom, tačnije 1408. boravila tu, u toj kući. Znači morala je biti sagrađena barem nekoliko godina ranije, ali ajde da kažemo to je početak nekog 15. vijeka. Dok je taj, sudeći po svim tim elementima arhitekture, kojim odlikuje se taj naš objekat u kome je sad vinarija, reklo bi se da su barem sličnog godišta, ako ne i da je pripadao taj objekat, znači donji dio naše kuće je pripadao nekadašnjem Ljeljkovcu Balšića, dok je gornji dio kuće nije nekih, nepuni 100 godina star.